Prešli smo Sons of the Forest. Za one koji ne znaju, Sons of the Forest je survival igrica u kojoj te zapravo baca na udaljeni otok pun kanibala, mutanata, misterija i mjesta na koja definitivno ne bi trebao ulaziti. Ali naravno, mi jesmo. Kako da walkie-talkie mafne jebim su? Ovu igricu smo igrali u 23 live streama s preko 40 sati totalnog kaosa, smijeha i panike. Ali isto tako i gradnje koja je češće završila katastrofom nego po planu. Odlučio sam iskoristiti sve te live streamove za jedan veliki video. Zato spremite se za naše smiješno, strašno i potpuno kaotično putovanje kroz Sons of the Forest. Krenimo. Cijela priča započinje tako da smo mi, kao novinari, poslani na udaljeni otok koji zovu Site 2. Nestao je Edward Puffton, vlasnik Puff Corpa. Tražimo i njegovu ženu Barbaru i kćer Virginia. Helikopterom dolazimo sa ekipom plaćenika, ali taj put traje vrlo kratko. Jasno, pa. A meni još lovu da to. Bote, ovaka igrica. Svi već sletli, ja nisam ni poletio još. Dobro, možeš skipat to, taj dio. Samo S držiš. Neću skipat. Izgleda da nas je srušio neki Kinez i umjesto da nas ubije, on je odlučio samo nas onesvijestiti. Dolazi do promjene cijele misije. Odmah kreće survival mod. Gdje je hrana, gdje je voda, gdje su lijekovi i najvažnije, gdje je ostatak ekipe. Jedan od rijetkih koji je ostao živ je Kelvin. Izgleda da mu je ovaj pad ozbiljno ozlijedio glavu. Postao je gluh, ne priča, ali zato će postati jedan od najkorisnijih članova naše ekipe. Solarni panel sam našao. Na samom početku skužili smo da se može graditi u ovoj igrici i odmah smo počeli raditi nekakav kameni zid. Ajmo malo prošetati. Prvi instinkt nam je bio da nađemo neko super mjesto za gradnju kuće, da budemo sigurniji. Mene je ovo lijepo mjesto, to. Tu sam stavio blueprint. A kako ćemo se penjati gore? A ima nešto jebom u ti. Nakon nekog vremena naletili smo na Virginiju. Ej, gledaj neke ženske se šeću. Za 3 noge. Hoćemo nju speći. Ima 3 noge, da je ubijem. Nismo ni sami znali da će već prva noć biti ona koja će nas jako ustrašiti. Tu je neko! Mario, pazi me! Mario! Ne moram te paziti. A pazi me! Pazi se sam. Probudio se ovaj! A tu je neki k***c goblin opet! Da, ajde! Dvojica su! Zašto stojite tu ko k***ci? A šta je to bilo? Pas mater, di je? Nemoj raditi na drvote. Radi na podu kuću. A isti ti je k***c. Daj, kaj će ovaj dan svanut više? Prva noć je bila jako napeta, ali nešto smo i naučili. Ako pijemo vodu iz rijeke ili iz jezera, gubit ćemo HP. A ako damo Kelvinu papirić, on će nam moći donesti bilo šta zapravo što nam treba. Hrana, drvo, kamen, šta god. Nakon duge prve noći, napokon se približavamo kraju svoje prve kuće. Evo cijepa drva ali. Toho, sam da ne odsjeće ovo gdje se stavio market. A ne bude, valjda nije tak glup, jebi ga. Frajer nije ništa rekao, ne znam. Došlo je vrijeme da počnemo istraživati oko otoka. Pije frajer vodu. Kad se utopi frajer. Gledaj. Premda da. Ja baš mi zanima kojih imam životinja, da li imam medvjeda, mislim ajde,
to. A nije ovo hunting simulator, koga ti. Da, evo još jedan gremlin. A ih prešao prek rijeke ovaj. Znači mora biti dublja. Primijetili smo da se na GPS-u nalaze razne nekakve ikone, na primjer ljubičasti uskličnik, pa smo krenuli prema njemu. Tu vidim nekakav uskličnik ovdje ravno dole, tu na vodi. Uf. Rija morski pasa. Sad mi Mene je treba- to malo kritično, tu me vodi ravno. Dobro plitko, ajde. Uf, nije više dobro plitko. Ne da rano. Možeš s mišom prema dole. Kad idemo prema tome onda, a? Jebi ga, sad ga više ne vidim na GPS-u, zato što pliva. Ti ma, šta je bilo ovo? Nemam pojma, ali Znaš mi je... pliva. Ej! Ne, to je grana, jebate. Shift i pliva, jer ovo. Da si p***ka, ajde. Ja sam vid. Uže! Multiple O, tu je duboko. new crafting recipes. O, ja sam umro. Pa sam ti rekao. You get killed by shark. Ah, fuck. Mario, ne, brate. E, sad sam na neku foru zavezan u vodi. Zavedan si u vodi. Da. Aha, dok umreš, on se spomneš tak negdje, a? U stvari, tam je neka ogromna planina snježna. Iza nas. Vidim, to volio isto vidjet malo. A di Tu ti- sam našao nekog mrtvog vojnika. Uzmi sve što možeš, ja sam Narode. sve uzmi. Treba mi 2 stika samo, idem vidjeti. Ja, stik. 2 komada. Nice, koliko hrane, stari moj. 2 komada mi A, treba. vojnik. Okej, znači ti sad uzeo sebi sve ove stvari. Ali ja ih isto mogu uzeti. Opa, aha, dao mi energiju kao. Eno, žena ona ovoda po. Važno. A, evo je, Nemoj. trafio nešto. Ali ima 3 noge, 3 ruke, 4. Ja znam, jebote, nemoj. Opet sam umro. Probao sam opet, ali ništa to. Preživjeli smo još jednu noć, koliko toliko, i odlučili otići u špilju koja je zapravo odmah pored našeg helikoptera. Jer ok, ja imam C4, ja ovo mogu raznijeti. Ajde. Aha. Može. Aha, ali C4 moram kombinirati s nečim. Čipom. Čipom i šta još? Konac. Baterije. Dok ne možeš sa sjekirom to samo sasjeći. Brenda ne, Probaj, ajde. nisam probao. A jes Mario legenda. Ako meso jedem, to znam šta sam pojeo sad stavio. Joj se, ja čujem neko žvače, jebote, rekao šta je ovo. Čekaj sam malo da se Evo, spotam. frajer ne vidi, gle Mario, tu gdje sam bacio. Mario! Ja sam negdje u kutu umro. A ti si umro? Tamo je. A tamo ti Da. dić? Ja, ako budeš stigao. Evo, ja sam. Brzo smo shvatili da ipak nismo spremni za špilju. Imamo kuću tamo kod rijeke, ali ona je od drveta i nije baš tako sigurna lokacija. Stoga smo ja i Mario odlučili ipak preseliti se negdje drugdje. Shvatili smo kako se krafta, šta nam sve treba da kraftamo neke bitne stvari i odlučili da ćemo bazu preseliti na neko sigurnije i bolje mjesto gdje ima više resursa. Našao sam elektrošoker. Gdje fakat? Ajde da te probam šokirati. Ne. Biće mi treba liš. A ne, to je pero, jebote. Trebamo životinju ubiti. Joj, ubio sam jelena, Roki. Mario, idemo jest. Vidi, otrči mi jelen sa kopljem u sebi. Pem ti sunca, mora novo koplje napraviti. Znaš kaj, Mario, nađi mjesto neko da napravimo kuću, tam ćemo napraviti kuću i on će postaviti ove trepove za životinje, da ptice kojiš ubijemo. Može, ajde. Gle ovdje ribe kak skaču, svidio. A mogu bi tu realno, da? Zato smo se preselili na vodopad. Zvuči romantično, ali nama je to bio taktički potez. Jebote. Imamo puno kamenja, imamo drveće, imamo vodu i osjećaj da smo malo manje na tanjuru kod kanibala. Brate, šta si stao?
Moram priznati da je gradnja kuće u ovoj igrici jako opuštajuća i jako cool. Krenuli smo od laganih zidova kamenja i onda smo počeli graditi više i više, shvatili da možemo napraviti prozore, vrata i ostale druge fora stvari. Ova kuća će nas činiti jako sigurnim, ali prije nego što je završimo, imat ćemo velike probleme sa kanibalima. Mario, ubij me. Diž me. Na otoku nikad niste sigurni. Najbolja obrana su strijele i luk. Luk smo napravili, ali strijele nismo jer ne možemo naći ptice. Napokon smo našli taktiku gdje se ptice mogu lako, pa vidjet šta. Yes! Yes! Mislim, oprosti. Ajmo sad napraviti strijele. Oh yeah! Oh yeah! Osim napada, treba nam i obrana. S obzirom da smo imali česte posjete kanibala, ti kanibali su završili često na roštilju i shvatili smo da zapravo dobijamo dosta kosti. A od tih kostiju dobije se još nešto veoma korisno. Bone armor. Ovo je top. To mi treba, stari moji. Braćo, evo mi armor. A, evo ga. Ja imam sad jedan armor samo. Evo ga. Sad imam 3 crte tu. I imam, gle. Nice. Došlo je vrijeme da isprobamo kako te strijele rade. Braćo, evo, bit će fin ručak danas. Gradnja je stvarno super, ali jedan od problema koje sam dobivao je šta ako stavim krivo kamen. E pa to mi se često dešavalo i isprva sam vidio da zapravo nema druge nego da to uništavam. A kamen znate da je jako čvrst. I onda je bilo lupanje. Aj baš ima. Koliko trebam dugo dara to je. Isuse Kriste. Kako da se to napravim vrata? Nemam više užeta. Ne. Ja bi narađe tu da budu vrata onda. Ej, gdje si, ljubavi? Di? Oko baze nalazili su se mnogi kampovi kanibala, ali ne samo to, nego i druge jako vrijedne stvari. Shvatili smo da ako želimo napredovati u ovoj igrici, morat ćemo istraživati. Šta je to? Dok Mario to vidi, Mario će svršiti. Primijetili smo da što se više razvijamo sa oružjem i armorom i kućom, počinju dolaziti sve neki čudniji kanibali. Nakon sati i sati gradnji, trganja i gradnji, kuća je napokon bila pri kraju. Aha, jesu vrata. Evo imam vrata. Još samo krov. U međuvremenu sam malo preko interneta saznao da se može sve misliti sa C. Da sam prije znao. Ne bi mi bili mi da smo samo tu stali, nego idemo mi na drugi kat. Uzeli smo drveće, kamenje i počeli raditi naš prvi kat. Imam i 2 kata, brale. U kuću, naravno, ide namještaj. Rotiramo sa R. Aha, evo. Ovo mi svjetlo daje stalno. Tu kao da kubim nekako. Nice! Electricity! Pa da, pa ja imam one... to trebam staviti na krov! Nice! Kužim. Evo moj trofej. Oko kuće počeli smo stavljati razne košare za kosti, za sticks, za rocks, za ne znam više šta. Sad ja tu posadio Jaro, aloe vera, aloe vera. Znači mora baš na kuću ići, dobro. Aj nek bude tu pored prozora, da mi cvrkuta. A majko ti žensku.
Naša predivna kuća od 5000 eura naravno privlači mnoge kanibale. Tu smo trebali pojačati našu sigurnost. Trebamo staviti trepove oko kuće. 6 drveć, ajde dobro. Još jedan. Kako to funkcionira? Prošlo je već 10 dana otkako smo stigli na otok i iskreno počeli smo se osjećati prilično sigurno. Imali smo bazu, oružje, opremu, čak smo si i umislili da imamo kontrolu nad situacijom. 10 dana smo preživjeli, Mario. A onda počeo je padati snijeg, nešto što uopće nismo očekivali. Ali nakva je oluja kod nas, ko da snijeg pada. Ja sad ne znam ali ima ovdje... Po meni je zima, majke ti, snijeg mi ulazi u kuću, brate. Čekaj, jel ovdje fakat ima godišnjih doba, Odjednom sve je postalo hladnije, sporije i opasnije, a otok nam je dao do znanja da se ovdje ništa ne podrazumijeva. Toliko smo strast razvili prema gradnji da smo odlučili proširiti kuću. Više prostora, jači zidovi, bolja obrana. Očito je da igramo previše Minecrafta. Me se sviđa ovaj što je imao koristi od njega da kamen donosi. Tu ti je, gle, gnjezdo od ptica i ono koji stave perje unutra. Uzmeš to perje, treba ti stik, perje i kamenčići oni mali i to je to. Brate, ovo će biti prava kula, I onda još krov i onda imaš solarne panele. I onda sa solarnim panelama možeš si onda napuniti baterije, imati žarove da ti svijetli kuća i to. Naravno, kanibali su to primijetili. Mario! Došli kanibali, bježi, u kuću. Pa neki poglavice, stari moj. Izgleda da nisu bili oduševljeni našom arhitekturom, pa su je više puta pokušali sravnati sa zemljom. Nemoj mene ovo ti. Ne, previše ti, stari moj, šta je ovo? Treba ovaj drot se ubijati, ono mi se zaletavaju u kuću. Neko je triggerao... Trap. Ti. Srećom, postoji repair tool, pa se sve može zakrpati. Ne, pojeo sam u ruku i... Kako su dani prolazili, kanibali su postajali sve agresivniji i organiziraniji. Letko će kod jebene makete, pa mi proti da moram gledati. To nam je bio jasan znak da na ovom otoku nikad nisi potpuno siguran, bez obzira koliko ti baza izgleda čvrsto. Dolazak zime donio je još jedan problem. Nestašica resursa. Ja sam frara kak piše u vodu. Manje ptica, manje ribe, manje sitnica koje si prije uzimao zdravo za gotovo. Čekaj, gdje je kuća? Gdje ste vi? Na drugom dijelu sad, brale. Zašto? Zašto? Napravili da radite opet na drvetu. Roki, ja tu gore radim, vidiš. Kamenje. Čekaj, neka ženska je tu kod mene, jer me hoće ubiti. Ne, ženska ne. Ona te ne bogla. Sa dvije pičke ovo. Meni fali sna i hrane, ali imate hrane i sna. Mislim sna. Sna. Mar imaš sna. Na nema. Kušel, mislio sam tu oko ovog drveta napraviti ogradu, isto od kamena i tu gore na drvetu onu čeku. Evo koji se pun kurva da počne. Jesse! Nek nosi kamen, nek ne pet. Sviš da Da vi ste kurac radite. Ima ko od vas hrane, kumovi? Ne. A jebamo vam pas mater, kaj ste radili? Evo, čuju. On drži, Dobro, ti stoji. Pa napada me, jebamo vam pas mater kad me niko ne čuva. A šta si ti predsjed? Sad ćemo svi jednom krevetu spavati. Ajde, samo klikni Stisni se više, samo. nemoj. Daj, ne mogu proć, makni se! Dobro. Dobro jutro, kumovi! Daj reci Kevinu da mi drva donese. Na površini smo preživjeli, ali odgovori nisu gore. Ako želimo saznati što se dogodilo Haftonima, moramo sići tamo gdje svjetlo ne dopire. Vrijeme za duboke pećine. Mari iz tebe. Šta je iza mene? Ej, jebote, nisam ga vidio.